Šta ima carke? Sad ću vam pokazati kako da renderujete videa koja želite da uploadate na YouTube. U vašem pretraživaču ukucate YouTube Upload Encoding Settings i otvorite ovo što piše Recommended Upload Encoding Settings. Ovdje možemo da vidimo postavke koje nam YouTube preporučuje da koristimo u svom programu za renderovanje videa. Od svih ovih naslova jedino nas interesuje detaljnije pod naslovom Bitrate. Trenutno u svijetu najbolji program za renderovanje je Sony Vegas. Odemo ovdje na File, kliknemo Open. Evo ja sam napravio jedan testni video za render i vidite ovaj ovdje crni vragić, kliknite na njeg i povučite ga van do kraja. Sada odete opet na File i Render As. Ovo povučite gore do vrha. Odaberete Main Concept ABC AAC, znači kliknite na nje da ga spustite dol. Evo vidite da ovdje piše MP4. Znači vratimo se vam na postavke, kontejner mora biti MP4. Ja ću vam pokazati primjer kako da nešto renderujete u 720p ili 1280x720 rezoluciji. Ovdje scrollate dole. Evo vidite imate već sve postavke za HD 1080 i za internet HD 720p. Odaberete template i kliknite na Customize template. Ovdje možete, kao što vidite, frame size je naštiman sam, ali ako hoćete vi da promijenite rezoluciju, možete kliknuti na Custom frame size i on sad vam ovdje ključa ako hoćete drugu rezoluciju da stavite. Bitno za napomenuti je, ne možete vi snimiti file u 720p, a renderovat ga u Full HD-u. Znači taj file mora biti u Full HD-u da bi se mogu u toj rezoluciji renderovati ili manju. I ovdje možete samo smanjiti ako hoćete 480p, znači ovdje možete staviti 640 puta 480. Znači manja rezolucija da, veća ne. Profile preporučeno je da bude high, mada se može ostaviti main. S obzirom na to kakve frameove odaberemo, će odlučivati koliko ćemo bitrate ovdje staviti. Ja ću vam pokazati, možete ovo ostaviti ako ostavite u 30 znači frameova, a ako hoćete 60 frameova, samo kliknite šesticu i stavite na 670. Ovdje više ne dirate ništa do ovih bitrata. Kao što možete vidjeti ovdje na 720p, ukoliko želite u 30 frameova, to je 6,5 bitrata. Ukoliko želite u 60 frameova, to je 9,5 bitrata. Znači na maksimum bitrate i na average bitrate mi ćemo staviti ovdje 10. To ne odudara puno od onog što YouTube preporučuje. Sad, vidite ovdje encode mode da piše render using CPU only. Ja znam da ja mogu kliknuti na render using CUDA if available. S ovim sam ja rekao svom programu za renderovanje da koristi grafičku kao ispomoć procesoru kad renderuje. Tu možete da vidite da li možete koristiti CUDA ili OpenGL kad kliknete na System i kliknete na Check GPU. Evo vidite da je izbacilo CUDA is available. Na audio možete ostaviti sve kako jest, a možete smanjiti na 128 bitrate i sample možete smanjiti ako želite na 44,100. Na project možete sve ostaviti kako hoćete, a možete video render quality ako želite prebaciti na best. Sada kliknite na OK, ovdje dajete ime vašem videu. I sad kad kliknete render, on će, kao što vidite, početi da renderuje video. Vidite sada o čemu sam vam pričao.
Originalni video koji sam napravio je, kad kliknemo po Details, 2K rezoluciji. I on je zauzimao 129 MB prostora. Renderovani video zauzima 3,12 MB prostora i on je 1280 x 720 rezolucije. Korisnici koji imaju 16:10 monitor, odmah da znate, YouTube podržava samo 16:9 rezolucije. Tako, na primjer, vaša verzija Full HD-a je 1920 x 1200. Vi ako uzmete tamo u render postavkama custom rezoluciju i renderujete tako, YouTube kad to enkoda će prebaciti u 16:9 format, znači vaš video će biti 1920 x 1080. Razlog zašto vam ovo govorim je većina ljudi koji hoće da renderuju videa žele da im videa zauzimaju manje prostora na hard disku iz razloga što vjerovatno imaju slabi internet, pa im svaki megabajt znači da mogu lakše uploadat video na YouTube. Nadam se da vam je ovaj tutorial bio od koristi i da sam vas opet uspio naučiti nešto novo. Ostanite pozdravljeni, pa do idućeg viđenja. Pozdravlja vas vaš PSH.